abaza Sauli ati niki gitumye uza kunkoma ukanzura? Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona unanitabisha mimi hata unanipandisha juu? Samueli ni amenye Sauli. Samueli hakumjua Sauli. Yanamubajije ni kweli kunzuri. Alimuuliza pia, mbona unanifufua? C'est tellement biblique à 100%. Ni Biblia ijana kuijana. Et nous voyons ici Samuel Turabona hano Samueli qui parle avec Saul. alikavugana na Et Sauli. qui dit clairement à Saul, Kandi avuga mu bigaragara pourquoi kwa m'as-tu Sauli levé? ati kubera iki wamvyuye? Non. Ubu Sauli aramwishura ati nuko ndi mu magorwa kuko Abafilisitiya baje kuntera kandi Imana ikaba yarantaye atacikinyishura ari mu bavugishwa canke mu nzozi. Nico kinteye kuguhamagara ngo umenyeshe ico nkwiye gukora. Ngo mfise ingora, eti nina matatizo, nico gituma ndakuronde. ndiyo maana nakutafuta. Imana yose Eti kunyishura, Mungu alikataa nijibu, nico gituma ndondeye umuzimu. ndiyo maana natafuta mzimu. Banda Niendelee. Samuel aramwishura ati ubimbarijiki kuhoraho yakurutse agahinduka umwasi wawe? Sauli akamwambia, Samuel akamuuliza, unaniulizia nini? ati umbarijiki? Ngo uhoraho yakurutse agahinduka umwasi wawe. Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako. Atugende ningo uhoraho yakugiriye nkuko yari yabivugiye muri cewe. Yeye Bwana amekutendea kama vile alivyosema ndani yako. Samueli aracibuka n'ibintu yavuze akiri muntu. Samueli anakumbuka hata vitu alivyovisema nyakati alikuwa kingaliki mtu. Bisigura ngo nimba ari umuzimu wa mama wawe uracibuka n'umunsi yagucumbiye ubugari. Kama ni mzimu wa mama yako akingaliki anakumbuka na siku alikusongea ugali. Ndashima Imana ko tuko dukorera ku muvugishwa nemera. Ninashukuru Mungu maana tunatomea katika nabii na kubali. Kwa Biblia yemeza ko yari umuvugishwa ukuri kuruta benshi. Ile ambayo Biblia inakubalisha kama alikuwa nabii wa kweli kuliko wengi. Avuga ngo akunyaza ingoma ayamugeza we Daudi. Arazi n'izina rya Daudi. Anajua pia na jina la Daudi katika kufufua. Amani yaziwe n'Imana. Hakufufuliwa na Mungu. Yaziwe n'umufumu. Alifufuliwa na mfumu. Nawabwiye, Nilimwambia ni hapfumu nugusa. hapa kufagi mtu tu. Abantu benshi Watu wengi iyo ya depoje dossier nyakati na deposit agacarota umuntu yapfuye anaota mtu aliokufa, ashaka areke no kuja kwirondera. akitaka ache kwenda kuitafuta. Iyo dossier ibejeje kwicwa. Hiyo dossier inakuwa imemaliza Kiretse kuspinga afata igikorwa cyo gusenga anachukua muda wa no kuomba kurampersa na kurenverse, ariko mu kutamenya lakini kutokujua. agiye kurondera akazi, Anatafuta arosi kazi, wapfuye analota aliokufa, ni anaseze akuomba ijya hata dossier yapfuye. dossier imekufa. Uza abakobwa amafiansaye yapfuye Unajua wanawake fiancé no zilikufa. baraza igihe zapfuye, Naweza nikamuuliza ni nini baza zitakufa. gusanga ni igihe barosa bapfuye. Watajikuta ni nyakati walolota waliokufa. Kwa maprofeti Bamuvugishwa. gituma nigeza gutanga zimwe nyigisho ziri mu spiritual Ndio maana napaswa kupana hii mafundisho ambayo ni ya kiroho zaidi. balebra gadinos prahashe negos Ambe kraya mashaka. kukutumviye uhoraho nushitse uburake bwiwe bukaze ku Bameleki. Nico gitumye kugeza atyo uyu munsi atangiye kumubwira igituma Imana imukubise. Anaanza kumwambia sababu gani Mungu anampiga. Umbiliza rero finali. Sikiliza finali. Mbere mwene Abisirayeli uhoraho azobagabura mu maboko y'Abafilisitiya, kandi ejo mwene abahungu bawe muzoba muri ahandi. Atangiye no kuinvita Sauli kwa musanga ahereye. Anaweza kumwinvite Sauli kama atamkuta kwenye yupo. Kenshi iyo umuntu arosa abapfuye agwaye, Nyakati nyingi mtu anapoenda waliokufa ni mgonjwa. iyo ni invitation. Hiyo ni invitation. Buca ari aho bari. Asubuhi atakuwa nayo kwenye iwapo. Ngo uhoraho agira abagabure ingabo z'Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Ati Bwana anataka kuwapana askari wa Israeli katika mikono ya Wafilisti. Now
ijambo ry'Imana riri clair, Neno la Mungu liko wazi. twejeje kumva Tunamaliza siku. Samuel abwira Sawuli anamwambia Sauli kubijanye n'ibintu kana, kuhusu mambo fulani. amubwiye n'ubuvugishwa bw'ibizo. Anamwambia hata unabii vitaka ubandanyije ico cigwa, ukiendeleza umunsi ukurikira siku ya kufuata Sawuli n'abahungu biwe batatu bose barapfuye. Sauli na vijana wake watatu wote walikufa. Ntumbwire ngo nk'uko Uhoraho yabivuze, Usiniambie kama ni Mungu alisema, nk'uko umuzimu wa Samueli wabivuze. kama vile mzimu wa Samueli ulivyosema. Na umufumu Mfumo yabaye capable aliweza kuzura umuzimu wa Samueli. kufufua mzimu wa Samueli. Abafumu baracariho, Wafumu si wangali, nimba byaramushobokeye kama ilimwezekania kuzura Samueli. kufufua Samueli. Yoranirwa kuzura umunyagihugu atanasenga. Anaweza akashindwa kufufua mtu ambaye akukuwaga hata anaomba. Salomo njo kwaza kidogo. Salomo ingo ni ngoga. Salomo yari mwisi, alikuwa duniani. mwisi mu muryango w'abafumu, nawe yari umufumu. Katika familia ya wafumu alikuwa. Nibuka umugabo umwe Ninakumbuka bwana mmoja yari arwaye igikomere ku kuguru. alikuwa anagonjwa kidonda kumikuu. Uwo mugabo bariko baramuvura, Huyo baba walipokuwa wanamtibu, umuzimu uravuga, mzimu ukasema, barandungitse muri we. walinituma ndani yake. Bahejeje gukura murya muzimu, Walipomaliza toa mzimu, kirya gikomere kirahera. kile kidonda kikaisha. Hariyo abantu bafise sida Kuna watu wana ukimwi batigeze basambana, hawajawahi kuzini. kumbe bamutereye umukuri wapfuye na sida. Kumbe walimtumia mkuri waliokufa na ukimwi. Bahejeje kwirukana iryaho mukuri, Wanapomaliza kufuka, agiye kwa muganga agasanga sida nayo. anapoenda hospitalini na Ibi niko ndavuga ni realite. haya ambayo nayasema ni kweli. Imikuri Mikuri ni ibintu abantu bashoboye kuvyura bakarungika mu bandi. ni vitu ambavyo watu wanaweza wakafufua wanavituma na Hariyo kulia. abakobwa rero Kuna mabinti sasa asigatiro nifate, anapakati huwa agasiga ikamati rumbeze nifate. pese haipati. Kumbe baramuteyemo umukuri w'umunyogokuru. Kumbe walimtuma ndani mkuri wa bibi. Mu bisanzwe ni umunyogokuru ariko aragerageza. Inamaanisha ni bibi tu anajitahidi hivyo. Astere, c'est pas facile. Astere na mkovyorosha C'est pas tellement facile. na mkovyorosha na kati. Ndiko mvugana n'abantu Niko nazungumza na watu babwiwe ngo bakiriye Yesu byose birarangira. waliwaambia kama wakipokea Yesu Nanjye ndabivuga uko nyene, na mimi nasema hivyo, ariko en realite lakini kikweli tugende muri pratique birangire. twende mupratike na vikwishe kabisa. Ndiko mvugana n'abantu Niko nazungumza na watu bavuga ngo barakiye Yesu bacika ibyaremwe bisha. wanasema tu walimpokea Yesu wakawa viumbe vipya. Icyaremwe gisha gitegerezwa gutandukanya n'icyaremwe cya kera, Kiumbe kipya kinapaswa kutofautiana na kiumbe ariko cha benshi kale. baracasambana nka kera, Lakini wengi wangali wanazini kama baracagira zamani. masturbation nka kera. Wangali nafanya masturbation kama zamani. Abo ni ibyaremwe bisha Hivyo ni viumbe vipya cyangwa ni ibyaremwe transfere. au ni viumbe transfere. We have to help this generation. Dukwiye gufasha ino generation.